Hoi nora e tiwi ke huri ake ki te hā kina toko rima ngā Māori kua whai tūranga ki roto i te kapa ōpango mō ngā tākoro whakamutunga o te tau. Ko Hika Wera Elliot tētahi, nā tāna puku mahi ki te whakapakari i a ia anō i roto i te kapa o te matau a Māui i Waimaria ai ia. Me te aha kāore e a rika ngā mihi a tōna whānau me ana kai tautoko ki a ia. I maua ke ia Irena Smith, Hika Wera Elliot, i tōna kura o mua i te rohe o Ngāti Kahungunu. Mau ana ki te mene o tōna kanohi, te hua o te kōrero. You know, I was pretty ecstatic about it and it was a great feeling being named in the All Black team. Kua puta tōna ihu hei kai kape mo te kapa o te matau a Māui i roto i te whakataitai ITM Cup i tēnei tau. Kia e ai, tana moimoia. Hika Elliot is there and support the try is scored! It's been a frustrating year for the team, but you know, it's shown the last 4 or 5 weeks how well we can play, and you know, I credit them for my selection in the All Black team this year. Heoi ki haia i whai wāhi ki roto i te kapa Māori mo ngā tuki ngā rautau i te marama o Pipiri. I ai ki ngā kōrero he mahi anō hei whakatika mana. A lot of rumours are going around, but you know, it's just to do with my game, and like I said, I just wasn't the right man for the job at the time. So, you know, to go away and work on that and to be selected in the All Black team is pretty special for me. E hara tēnei i te wā tuatahi kua kuhu atua Elliot ki wainga i te kapa ōpango. Engari ko te rerekētanga kua whai tūranga tūturu ia i nai nei. Be a big honour because you know, I went away last time with the All Black team and sat on the bench for 4 or 5 tests. So if I get the opportunity to run out there against the Wallabies, then you know, I'll be stoked for that, man. It'll be an awesome opportunity for me. Nā tōra ua kaha ki te whakataitai hua whenua ko tuhua Jose Guerra wa ko Liam Messam ki te taha o Corey Jane. Nā tōna hokinga mai i ahi Pereira kua whai tūnga anō a Daniel Braid. It's huge, really. Making the India tour, playing for the All Blacks is something you want to do as a little kid, and also to have the opportunity to play in the World Cup in your country next year. And this is a small step on the way to being able to do that. Ka whakakotahi te kapa ōpango ki Tāmaki Makaurau, a te taite, Irena Smith, te karere.